in zavain galo lom vek chu themi video hi chuan biological classification ti chapter number 2 khazir kan tumanga video masalamte chapter number 1 lamte kha kan do en to inarin ama kan le lo ni chuan khang te kha lo en tai langin thumha nei do to lovin July lampa kan lut kha langa chimha chu kan soitele trial do chu hemi biological classification b khi chu chapter hlema lian tham do hle kan ya wangin kan khoi re do hle kanga kina kan khoi dan tu te po chu kan soi chhozel meidon nia July tak tak kan lu ma in chapter masalama kan ti angin bible chang kan da lang le a hi chialan na kan dele ange petera thon ni na bungkhat changa tonga chang riat ani chumi awang tak chuan te mak tin reng choin in rina chuan that na tel ula in that na chuan she na tel ula in she na chuan in sum na tel ula in sum na chuan chel na tel ula in chel na chuan pathian ngai sang na tel ula in pathian ngai sak na chuan u nau te lein na tel ula in u nau te lein na chuan hmai na tel ro chung chu in ta an ya apun zel si chuan kan lalpa iso krista shiat na konga hian that chelo le ra lo lovin asiam thin chewani ti hi ni ka soita kong khan hemi video kan share tur chu biological classification ani a MBSc lekha bo chon kan share tur te ada chu True Kingdom classification ti te Five Kingdom classification ti te Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Plantae, Animalia, virus kan ti te, viroids kan ti te, lichens te kha kan share tur te kha anita a ma se hemi tun win hemi video hi chuan Five Kingdom classification tleng hi kan khoi photanga chonin True Kingdom classification le 5 me baga hianin akarat omve 3 kingdom ti te 4 kingdom ti te chonin 6 kingdom ni lo pane 3 domain of life and ti te kha khang ho kha soifia kan tumbok don ani so chapter number 1 lampang kha kan lo en to chuan kan hrianga system of classification pathum kan soifia to kha artificial system kan ti te natural system kan ti te phylogenetic system kan ti te kan soifia to kha kan la hriang chumo kan soi du chu video ma sa khanin tongkau che sual zeu kan nei ka hria natural system hi kan man tlang lon ber ti khan ka soi than ka hria ka soin ka hria kha ka soi sual ani a faituna kan man la ber Five Kingdom classification hi phylogenetic system be chana siamani ti kha kan thretel bokdon nia chonin classification of organisms inche kan soi ta kan khan 2 kingdom 3 kingdom 4 5 chon 6 heng ho hi ahmu chuak tu at lower lar tu aron soi chuak tu te chu heng ho hi an ni a 2 kingdom classification ron vorlar tu chu Carlos Linnaeus kan ti kha he pa hi timang Carlos Linnaeus hi father of taxonomy kan te bokani hi apoi mo khop me she tu ro 2 kingdom classification hi ama ron propose ama ron siam chu ron duan chua ani a chume ba ka chunama hi father of taxonomy kha ama hi ani bokani tika kan share apoi mo a chonin 3 kingdom classification ron propose tu chu Ernest Haeckel ani a kumsang khan sakriat somruk paruk khan chonin 4 kingdom classification ron propose tu chu Copeland chon 5 kingdom classification chu R.H. Whittaker kan ti kha hei apoi mo bok tuna kan man lar ber kan man de ber hi 5 kingdom classification hi R.H. Whittaker a ron propose ni ti kha kan share apoi mo a 1969 khan kumsang khan sakwa somruk paruk kumsang khan sakwa somruk pakwa khan chonin 3 domain of life kan ti 6 kingdom classification kan ti bok hi rom propose tu chu Carl
Karlhus khan kumsang khajukwa somsari pasari khan three domain of life hi rom propose ani ama seber tan chonin true kingdom classification kan nei ta a kan soita ang khan a propose tu chu Carlos Linus ani ta a chonin video ma sati kan en chon artificial system of classification noya khan Carlos Linus khan plan kingdom plan ti mo plan sau kha class of ni pali khan a thlen thang ta a on the basis of six organ an nei zara zer khan plan ho kha som ni pali khan class of ni le pali khan a thlen thang ti kha ka soi to kha chonin Carlos Linus khan in organisms te kha kingdom pani khan a thlen thang top me a kingdom plan ti kan ti le kingdom animalia kan ti ho kha kingdom plan ti hi plants kan ti ho kha ni ta uncharacteristic chu cell wall an nei a chonin an cell a khanin inorganic crystal oma chuanin an cell a khan central vacuole om boka chuan enge unlimited growth kha an so ni chuan enge excretory organs kan ti te sense organs kan tiang te nervous system kan tiang te kha an nei ve lo ni chu chonin an ma ni hianin an ma ni chonin siam theya chlorophyll an nei tina chu an cell a khan chonin an reserve food material chu starch ania khanin soitur chu tam tak oma muscular tissue te an nei lawa chon enge external organs te an nei lawa chonin an external stimuli an response kha an muang em ni chu an ma ni characteristic thlampui ani ta adang pola om nuala ase khating khanin kan nge khami thlang khan tok me selangin kan thriat tur lar do ho chu kan nge recaple lokanga kingdom plenty attenda an mani characteristic chu cell wall an neya central vacuole an neya chuan nervous system ti vel te kha engma an nei lova an chlorophyll an nei boka chlorophyll nei chu photosynthesis mo an theita a chunin an chachon theilo tro chun external stimuli kha an response kha ambuang em ni chu kha kan hlet tur poimo ho chu anita chunin kingdom plenty ba ka khan kingdom animalia kha omle ta kingdom animalia chu khami kan soitak opposite de ve kha anita cell wall an nei lawa uncharacteristic chu animalia ho characteristic chu cell wall an nei lawa chunin inorganic crystal kha an cell a khan a om lo boka chuan central vacuole kha om lo boka chuan an mani hi holozoic type of nutrition kha an nei an short bokta a chuanin an growth pokha alimit ani nge hun chumi hun thleng pak chu an than bel thei to lo ni chu than hun kha an than hun kha to ve thei ni chu heta hi chuanin excretory organs kan ti te nervous system ti te sense organs te kha an nei ta a unreserved food material chu glycogen ania chuanin an ma ni chon sian thei kan tia wang khan chlorophyll kha an nei lo bok ani chu an ma ni hian chu me ba ka chuan an external stimuli an ba response na kha rang em ta boka ma se hemi hianin drawback tam tak aneya chung ho zinga a trend khat tlem te chu tinan unicellular ti te multicellular te kha nge unicellular multicellular ho kha ada pol noi ta chonin plant ni boklo animal ni boklo ho pokha da an tur kha awang em mini chu tinan fungi kan ti te chonin algae kan ti te ho chong pokha hemi pani noi han ada top ta ma se kan shiat ang khan plant emo animal kha fungi le algae te po kha plant emo animal emo ani lo ve ti kan theta tin ho pokha ada heta han hemi te pheng ho pani hanin ada top mani chu chonin nge ni prokaryotes le eukaryotes tuna kan soi chena po hi ti ho po hi a consider lo renga kan soi ta kan khanin heng ho pani a hen a na da to pani chu kha a drawback how chen khat chu ni ta a chonin three kingdom classification kan nei vele a
three kingdom classification hi Ernest Haeckel sangkhat zoriat somruk paruk khan aron propose a ta hianin thei kan hmuang hianin plenty kan hmua animal kan hmua ho chu kan soi to a plenty chu plant zong kha ni animal ya chuanin animal zong kha ada ta protista kan nei bele ta ni chu three kingdom classification a chuan Ernest Haeckel khan protista khan da bele ta atma se tira khanin Ernest Haeckel hianin algae ti te unicellular animals ho le fungi te kha protista khanaron da vek ta ma se anua khanin anan zirchen nuwa khanin unicellular protista hianin unicellular organism so che kha ada ta dang he algae kan ti te fungi kan ti te chu multicellular ni ta ti hau kha munda khanin plenty mo animal e khanin ada le ta ni chu atira kha chonin chu kan sei chu kan hacheng em atira kha chonin ada khom veka fungi te algae te chonin unicellular ho kha ada khom vek ta ma se anuwa khanin multicellular ho kha aron la chuakin plenty ale animal e khan ada le ta a chonin protista khanin unicellular organism se kha ada ta ni chu chonin kingdom pathum lo ta protista kingdom plenty le kingdom animalia kingdom protista chon unicellular organism sa kha anoma plenty chon plant zong khanoma animalia chon animal zong anom tikhan three kingdom classification chu kan zo le ta antolia chonin four kingdom classification kan nei le a khovel lo changkan chhozel khan science thiam na lo pun chhozel khan electron microscope kharon choga te khanin ama kan hmu kan lo kan thil hmu thelo te kha kan hmu thei pha ta a thil tak te kan hmu thei pha ta a chuwang chonin ni nge prokaryotes le eukaryotes te kha an thang ta a mo is cell chung a thil a structure te kha uluk le zokin detail zokin kan lo zia chen thei to awang khan protists ka te prokaryotes le eukaryotes te khanin kan lo thang thei ta tiang ani lo ni to chonin nge coblent khanin sangkhat zakwa somale paru khan prokaryotes ho kha nge true nucleus ni la ho kha ting ho kha hlom khat aron le ta ama a three kingdom classification akan nei bak khan ho kha hlom khat aron la in kingdom monera aron ti ve thung ta ni chu ti chuan three kingdom ba ka pakhat kan lo bel to chuan four kingdom classification kha kan lo nei ta kan nei ho chu monera kan ti te protista kan ti te plenty kan ti te le animal te khan ta chu kan shet tu ra chu hemi system a henin fungi te kha plenty no khan lo char ni chu heta henin hemi diagram a figure a henin metaphyta ti te metazoa kan ti kan buanga heng ho hi bo ya turin ta metaphyta kan ti chu kingdom plenty khania metazoa kan ti chu kingdom animalia khani ta ni chonin hei ta hani inkal thuang do hilakhi om ta hi kan soi anga ka shit senzok nan monera noya hani prokaryotic organisms kan hmuta omche chu monera noya chonin prokaryote chawkha anom ta tiran bacteria kan tiang te chonin protista noya chonin primitive eukaryotes mon mang tak ho kha anom ta antinan protozoan kan tiang te khanom ta chonin metaphyta emo kingdom plant noya chonin advanced eukaryotic plants ho kha plant zong ho khanom ta chonin kan soita kan khanin fungi ho hemin ho hemi system a he chon an lo mani to metazoa emo animalia kan ti khanin advanced eukaryotic animals ho kha adam ta animals zong kha nam ti kha kan settle po don ne chonin five kingdom classification kan nei vele ta five kingdom classification ron propose to chu tumi kan ti kha o RH wete karakha kha apoimo shet apoimo MCQ wa emo ni question hluya ta po kan chwa chang ania chuwang chonin hi kan chinchi apoimo hemi figure lo hi kan enanga hemi figure hi
ange information akin hemzok mi kan mangzok don ni noi bera he kan muang hianin kingdom monera kan hua chuanin kingdom monera le achung ho zong hi anin chen phok ani hemi hanin four kingdom classification aron tiang deuh khanin nge procurates le accurate chau kha chen phoka accurate chau kha chu adanga ada chuanin procurate chau kha chu monera kingdom monera noya khanin ada ta chuanin kan sejel main kan soita kha themi system hi five kingdom classification hi phylogenetic system of classification khami base khanin khami atang khanin khami nge phylogenetic system of classification base khan RH Whittaker khanin sangkha zakwa sombu pako khan aram propose ti kha kan shiat apoi mo a chonin kan soi la khan le tai langin chu kingdom monera le eukaryote chau kha anda sangta a chuni eukaryote chau ro pu khanin multicellular le unicellular kha anda sang le ta eukaryote ni si unicellular ho kha chu kingdom protista khanin aronda ta a chonin eukaryotes ni si multicellular ni si ho kha pathumin athen thang le ta ne chu an mode of nutrition mang khan emo nge major ecological role mang khan in aron thang le ta chung ho chu kan ti chonin kingdom plant kan ti te kingdom fungi kan ti te chonin kingdom animalia ho khan aron thang le ta kingdom plant hoi chu atlang pui thuin photosynthesis kal thlang pui theya an ma nin chonin siam theya chonin kingdom fungi kan ti ho kingdom fungi kan ti ho kha chu absorption mo he saprophytic deuh vek an nia chonin kingdom animalia kan ti ho kha chu ani po heterotrophs an nia ingestion mangin hei ai mo ingest lu mang khanin khan zong ve ta ni chu chonin major ecological role manga kan soi shandu pon kingdom plant ho chu producer an nia kingdom fungi ho chu decomposer an nia kingdom animalia ho chu consumer kan ni chu kha thiam ang chumo kan soi non lenga kan she them lo ma Whittaker khanin eukaryotes le prokaryotes kha athen sang phota prokaryotes kha chu kingdom monera noya da ta chonin eukaryotes khanin eukaryotes ho pokha unicellular le multicellular mo single cell le cell tam tak ne ho kha athen sang le chung ho chu unicellular eukaryotes ni si unicellular ho kha single cell pakhat che ne ho kha kingdom protista noya da a chonin unicellular ni si multicellular ne ho pokha an mode of nutrition mang khanin an cho zondan mang khanin athan sang le ta chung ho chu kingdom plant kan ti te kingdom fungi kan ti te le kingdom animalia ti khan athan sang ni chu chonin heta hanin exceptional case ang ring deuh pakhat om theya kingdom fungi hnoya khanin sau kha unicellular ni si nge eukaryotes ni si chonin ma se multicellular hnoya khan nom thlat ta an kan da thlat ta ni chu sau hi kha exceptional case ang pon asoi thema cha chan da chan kha oma multi kingdom fungi hnoya khanin kingdom an ma ni fungus ni ta nge an body structure tele an characteristic how kha protista ai khanin fungi how kha an on zo kan I chu wang chonin kingdom fungi hnoya kan da ti kha settle bok don ya hete bule entai dangin ta hanin monera protista fungi plantil animalia tanglamna chiang takin aranda ta avai he choni kan soivek seng kherla wanga poimo anti ho kan soi anga masibera chonin cell type entai langin chirkan soita ang khanin kingdom monera ho chu procreate jamni kan ti to kha
chuwang chuan an nia chu prokaryote chen nian cell type chu prokaryotic an nia chuan dang ho zong protista kan ti te fungi kan ti te plenty kan ti te nimle ho chu eukaryote chen nian chuwang an cell type chu eukaryotic tro chuanin cell wall hen le toilengin monera ho chu an cell wall composition chu peptidoglycan in ta tro peptidoglycan chuanin protista ho chu kan ti chu cellulose ne ta mase a vai chuanin vek khelo a thina chuanin thlang pui thuin cellulose ta cellulose lo po ange time tang sang kha anom ve thei thau ta chuanin fungi a chuanin an cell wall chu khaitin nei ta chuanin plenty a chuanin cellulose nei ta animalia chuanin kan nei lo ta cell wall kha chuanin chloroplast ene ta lengin monera chuan chloroplast nei lo ta protista chuanin a thena chuanin an nei a then chuan nei lo wa fungi chuanin an nei lo boka chuwa chuan ke ni po fungi ho chu purely heterotrophic tro the plenty ho chuanin kan plenty ho chuan chloroplast khan nei ta animalia chuan kan nei lo bok ta chuan mitochondria cell organelles pe mo mitochondria hi monera ho chuan nei lo ta mitochondria aya khanin thil dang kha an nei le ta ha pona kina monera kan je hana chipche jo kan soenga chuan protista ho chuan nei a dang zong kan nei ta chuan nuclear membrane kan sei ang khanin hei cell type me hanin a inzul zui khop me a prokaryote chen ne wang khanin nuclear membrane kha monera ho nei lo dang zong chuan nuclear chen ne wang khanin nuclear membrane kha kan nei ta a chuanin pariat ai hanin kal le deyang mode of nutrition ai hanin monera ho an mode of nutrition chu autotrophic chemosynthetic le photosynthetic mungin chu khan siam theya chuanin a then chu heterotrophic an ni boka hei saprophytic kan ti le parasitic hei parasite khamo mi thil nung dang manga e zong kha ten kha anita chuanin protista ho chu photosynthesis mangle thil kha animal ang khan thil lang pokhan eve thei thauta heterotrophs an ve thauta photo mania mani khan athen kha chon manin cho an siam the athen chon siam ve thei thauta ha tretel torin ta chuanin kingdom fungi ho chu kan jana seta kha an mani chu purely heterotrophic an to kha chuwang chuanin mani chu heterotrophic an nia saprophytic and parasitic mo absorptive ka tong rang lut tuk em ka thimpa pakha thianin I tong muang tuka min te ka tong rang thin to ka tong rang hianin ka bechil noi thina ka soi boy noi thina kal tong muang dewe ka te ma se kha video ma sa kha 1.5 times ka ti ran pon alamuang lek at ti chuwang chuni kan tiran deuh kan tuma ase thil hi kalam henin kalam boy noi thina ka tong ro deuh chunin kan lo ti muang le mai ton ne chunin plenty kan lut lenga plenty ho chu autotrophic an ya photosynthesis mangin cho khanin jon thin tro an siam thin ta chunin animalia ho chu heterotrophs kan ya ingestion mo hei ai tube kan ni ta tro kan hanin kan tube digestive tube kan ti hei kan tract hi digestive tract kan ti ta hemi tube kan taksa in kara tube hi hemi a henin cho thil kan ya kan thun ta hemi kha ingestion cho lam ta a chuanin nervous system po he kan monera ho chuan nei lo ta chuanin protista ho chuan nervous system kha a primitive ta chuanin fungi a chuan absent ta plenty a po absent ta animal a chuanin kan nei nervous system chuan complex ta nang he chu ti khan kan lo entomi don nya tuna chuanin 3 domain of life kan soi ve lenga chen chuanin 6 kingdom classification ti ten soya 3 domain of life kan ti emo 6 kingdom kan ti emo
po chu ka inga zo kan lo soi ni pon I kan hriat pol lo anga I kan soi tum chu hemi thawi ni ti kha kan hria anga three domain of life no hanin bacteria te archaea te eukarya te ten thil nung te kha I hlom thuma khan nen thren sang ta chuanin a then sang tu patmila aron introduce to pa hi Carlos who's he University of Illinois kantia khanin khami University a khanin Department of Microbiology professor ni ta kumsang khat zakwa som kwa khanin he three domain of life hi aron propose aron introduce ani so hemi thwa hanin kan soita ang khanin bacteria kan te archaea kan te eukarya te kha ta hemi tree hi entai langin kho common ancestor mo thil pakhat atang pek pathum kan muta peng le du pathum kan muta peng apol purple do le kho bacteria how peng kho kan mu anga chuna sen na khonin hei archaea kan ti kan muwa danga hianin eukarya kan muta kumi tang kan mu thea khonin kan mu dan chuanin enge bacteria le archaea te kha ain nei lo ni chu archaea le eukarya te kha kan nei chok ta ama chunin archaea te hu bacteria hnuai khanin an da vek thren ta ma se hemi three domain of life a chunin run da hrangin heta hi chunin archaea le eukarya te kha ain nei chok anga khanin min da ta ni chu entena archaea chunin archaea example a chunin hei methanobacteria kan ti nge methanogen kan ti te ma ting te kha anom ta chun bacteria chun he kan mong hianin cyanobacteria kan ti te chunin nge purple bacteria kan tiang te ting te kha kan muta a eukarya chunin fungal kan ti te animal te kan muta he chu kan soido to lo manga tikhanin kan enanga kan shilbelu chuan de khabu te kan lo chiaranga hemi chu apoi mo ber kha chu five kingdom classification khanita kha chu kan soi fia to tho chu kan soi fe tokin ka shita ka shia chunin five kingdom classification bi ka hi kan la khoi zel de kan la khoi do na khami pakhat malte te khanin karon la chok do na Tiran kingdom minerati te kingdom fungi kan ti te kingdom protista te kingdom animalia te le kingdom plant te kha karon pakhate te amal te khanin video thana khanin karon khoi don ta chuwang chen hemi chu ang kalsan the angai tai langin ti khanin hemi video big a kan share tour ham kha chu kan share zo to a hemi video lawa hen video thana five kingdom classification how kha kingdom monera kan ti te kingdom protista mo kingdom fungi kingdom animalia kingdom plant te kha shan threwin kan share le don thawa logic question ha kan solve nga chon hemi chapter big chu hemi video big chu kan do to don ne ama se bera chonin who proposed true kingdom system of classification and name kingdoms as plenty and animalia tuin nge true kingdom classification kha ron propose tungeron tuingeron mutsoka te chonin king organisms te kha kingdom plenty le animalia ron classify option a chonin Carlos Linnaeus Carl Hus Copland le R.H. Whittaker kanita number 2 ang kale photang which of the following characters serve as a criteria for five kingdom system of classification proposed by Whittaker Whittakeran five kingdom classification aron propose a khanin eng character hinge te funga ahman tikha anita option number option A chonin body organization and mode of nutrition B reproduction and phylogenetic relationship C cell structure chon D chon all of the above pathumna chuan in five kingdom system of classification of R.H. Whittaker how many kingdoms contain eukaryotes R.H. Whittaker and five kingdom classification aron propose a khanin kingdom and sa khange eukaryotes tikha azo na chunita A four kingdom B one kingdom C two kingdom D three kingdom chonin zo na to bera chonin which is called sexual system of classification eng two
system of classification khang e sexual system of classification anti ti khan ta a a chonin Carl Hus, b a chon Carlos Linnaeus, c a chonin Ernest Haeckel, d a chon R.H. Whittaker ting ho kha ani ta a chonin answer vel ka ngai to du ni chonin ngai toilang po he video hi po silang lo ngai toilangin ani lo chonin answer chu 3 2 1 kan soinga malte te kan soyang ama sabera hian ama sabera hi entai langin ama sabera chan chu a Carlos Linnaeus kani ange chan kan ti choin ma khan ama hi father of taxonomy ni mo kan ti to kha poi mol tuk shereng langin achan lewang chu hemi one answer ani na chan chu ama khan tro True Kingdom classification kha aron siam chhokta te chuan organism se kha panin hlom ni lian da doing kan soita khang khan kingdom plenty le kingdom animal yang khan aron thlia kan ti to kha Carl Hus te chu three domain of life on siam chhok pa khan nia chuan Koblen chu four kingdom classification ron purpose to khan nia chuan tengzel chuan R.H. Whittaker po five kingdom classification chuwang chuan an ma ni hawi chu ani theila rin tro chuwang chuanin answer chu a khan ta ni chuanin question number 2 and tailangin he option a hanin body organization and mode of nutrition te reproduction and phylogenetic relationship te cell structure te kha avai hianin an tel vekani chuwang chuan answer chu d all of the above hi ka soi mo ka soi lo ani mai thea ma serangin ka soi ta ang khanin kha atira khanin a cell structure mo nge ma sebera chon nge kan ti chonin eukaryotes ani nge prokaryotes ani ti khana thar sang phota chu menwa chonin nge unicellular ani nge multicellular ti kha thar sang le ti khanin an mode of nutrition mang ti khana thar sang ti kan ti to kha chunin an ma ni nge hemi 5 kingdom classification hi phylogenetic system of classification khami be chana siamani te kan te to kha chuwang chunin answer chu d all of the above ani chunin pathumna hen en le tailang pathumna hanin kan la shem en za khange eukaryotes ho chuni ta ani le prokaryotes ho kha en za nge ani kan ti chun prokaryotes ho chu pakhat ta ro chung ho chung kan ti chun kingdom monera ho khan ta kingdom monera ho kha prokaryotes ani bang zong kingdom protista kan ti te kingdom fungi kan ti te kingdom fungi kan ti te kingdom animalia kan ti te kingdom plenty kan ti ho kha ti ho kha eukaryotes ani chu bang chuin answer chu a four kingdoms kha ta ro chunin atobera entering which is called sexual system of classification hi entering ngi kan soi hemi video pu kan suya video ma sa phong kan suya answer chu kan soi hal answer ma sa phodanga answer chu b Carlos Linnaeus ta kha Carlos Linnaeus kha ni plan ho kha anting ye than kan ti chon plan ho kha 24 class ang khan than sang to patro on the basis of sex organs and zada ser khanin Carlos Linnaeus khanin plans te kha than sang ta ni chu class of ni palia khan chung ho chu monandria kan ti te diandria kan ti te polydendria kan ti te khanin monaceae kan ti te khanin dang tam tak te khan than sang kan ti to kha an sex organs ne zer kha ne izala zer khan chuwang chunin answer chu sexual system ani chuan answer chu Carlos Linnaeus tro b ani chu tikhanin hemi program zo le ta hemi video tan big chon hemi tleng hini selengin hemi video da le chonin kingdom monera khoi kan tumanga chumi zo chon tikhanin kingdom protista ti te kingdom fungi kan ti te kingdom plenty kan ti te kingdom animalia ti te le virus ti te chonin virus kan ti te ting hau kha la kan stepon yang kan khoi kan tum lenga chunin kan atop na kan soi do chu
virus ti te kha khala kan te kha virus a begin virus te hi king 5 kingdom classification a hanin omna an nei che lawa chan ma chu virus te hi thil nung anga thil nung anga soi the an ni line thena chunin soi the ani lawa thil nung lo ti do ni langin an thil nung angin an omle tho bok sia was an hos an va infect che khanin chuwang chunin a boi thlak emema they are considered neither living nor non-living ha chuwang chunin 5 kingdom classification a hanin munan chang che lo te kha kan lo shelok bok don nia mitlang hin selengin in wangin ka lo me